Bynta ban itu bat ai mensiam ya kajing tri shitom jongki club ke Meghalaya Football Association kelasam nya kepisa ke ba arlak tingka Shabaro ke District Sports Association kibaya so bat ka hakas ngikut ke Meghalaya State League araja arpaulai haka khatnyo tarik jeliu araja arpaulai hagani ka samoy lekai ke MSL araja arpaulai kidon arpusan tali ki kanhun bai Bynta kabakiu na ka khat khandai tali haka samoy araja khatnyo araja khat phra ki club ki bayok rong shaka MSL arja arpaulai ki layok pediang mar shilak tingka katba ki bapoi semi final ki yok mar arlak kebalong baar haka final ka khli mauli kalayok lailak tingka katba ke baningkong garang rajat United FC kalayok san lak tingka